Ngamagosa ezempilo angaphaya kwama-24 abekelwe bucala kwikliniki yaseDriekopies eNkomazi eMpumalanga okukuze emva kokusuleleka komongikazi intsholongwane ye-corona. Baye babongozwa abahlala baye badibana nayo ukuba nabo baye kuzihlola. Inkomazi sidleke se-COVID-19 esifundeni seMpumalanga. Umtholampilo waseDriekopies uvaliwe kwesikhashana ngemva kokuthi umhlengikazi atholakale analo leligciwane le-COVID-19. Takhamuthi tikhathatekile. Ngokutholakala sesile 1 eDriekopies clinic atholakala ukuthi unaso lesipho sekwatholakala sonke sesiyafonela ukuthi sabe siyotesta. Ngikhuluma nje namuhla sibuya ku-testa salinze ama-results. Si right phakathi lesiyagula nje nangibani vele sekufuna ngekuphi nyalo nangibani va inhloko. Mahamba nendlwana wemtholampilo ukhona ke kude usita abantu ngetempilo. Ukasathola ukuthi ube in contact nebantu abaningi more than 23 ingakho ke sivalile. Sabona ukuthi labasebenzi labaningi ufuna baye ku quarantine so sayivala. Lo mtholampilo ulinzeleke ukuthi uphinze uvulelwe kusebenza ngemva kwetinsuku letisikhombisa. Ngakulokunye litiko letempilo lesifundza selisukumise luhlelo lwebuchwepheshe lekuma emalayinini etibhedlela kude uvikela ukuthi bantfu bahlale isikhathi lesithe. Ngingusiphephile kunene wetindzaba ze-SABC eNkomazi.